मोगळा जेजू आर्गां वास मोहिमा वाखणणी तुका कित्याक तूं आमच्या काळजांत आसाय आनी आमकां धीर आनी गोठाय दिताय. तूं आमचो धोनी आनी आमचो देव म्हणून आमी हे भाशेन तुजे सोबेन जियेत हांव. न्हूच आमच्या मनांत पूण आमच्या खऱ्या जिवितान इतलीं वर्सां जालीं आमी थंयसरूच ना, पूण आमची वाड जाल्ली आसा आनी आमी अदीक आनी अदीक तुजे सारकीं जायत वेता. तर ह्या वेळार आमी सगळे आमचे भाव भयणी पासत मागता जी ह्या संवसारान तरेतरेचे सुवातीचेर आनी वेगवेगळ्या गांवांनी आसात, देसांनी आसात, तर आमी तांकां सगळ्या जाणांक हांगसर मागण्या धाडटा. त्या भायर आमकां कितल्याच जाणांनी मागण्याची विनंती केलेली आसा. ह्या सगळ्यांक आमी मागण्यान दवरता. चड करून जी कोण दुयेंत आसा तांचेर तुजो आशिर्वाद पाडूय, तांकां पेकोवणी दी, तांकां बरी कर आनी बेगीनच तांच्या वावरांत तांकां परतून हाडून त्या वावरांत तुका महिमा हाडच्याक आनी तुजे सगळे बापाक महिमा हाडच्याक तांकां गोठायेन बोळ दी आनी पेकोवणी दी. मागता सगल्यांनी आमी अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत तुजे सगळें समर्पण जिवंक. आनी आतां आमी दोळे धांपया आनी साश्टांगी पडोवन जेजूक आमचें जिवीत समर्पुया. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. दोळे उक्ते करून जेजूचेर आमचे दोळे थिरावया आनी तशीं ताचेर दोळे थिरावन पळयतना जशे भाशेन आमी पळयल्या जेजूच्या काळजांतलीं ती किरणां भायर सरलीं आनी देव काकुळीचीन कृपा आमकां सगळ्या जाणांक मेळ्ळी. तेच भाशेन फावस्तिनान जें पळयलें तें आमी आतां पळोवया. जेजूची किरणां मोगाचीं, दयेचीं, काकुळतीचीं, समजिकायेचीं आमचे भितर शिरोन आमच्या दोळ्यांतल्यान आमचो भावार्थ जागृत करून भितरल्यान तूं जियेताय ताका एकवटोन आमी तुजे सरदेशी आमचें पूर्ण जिवीत खोलायेन जिवंक आमकां तूं आतां घडोवन हाड. आनी आमची हांगसर हाजीर आशिल्ल्या सगळ्यां पासून आमी मागया. तुमची खाजगी मागणी तेसां आसा ती मनांत धरून आमी आतां ह्या तेर्सान वांटो घेवया. सोतमानता देवा, सोदवेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोजनारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकट्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सांबाळलो, आंकवार मारयेंत रावन जल्मलो, पोंस पिलाताकाक ताणें गोश सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगी पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांव जिव्यांत मेल्यांची मोसवी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. भावार्थ, बोरवांचो प्रिती मोग हे 3 गूण आमचे सगळें जशे भाशेन सायबीण मायन, बागेवन फ्रांसीस शेवेरान, सांत जुजेवाजान, सांत इनासान आनी आयज सांत तेरेजान आपलें जिवीत ते भाशेन सारलें. तांचे कडेन आमी विनंती करया आमचें जिवीत खोलायेन जेजूच्या एकवटान जियोवच्याक आनी थंयसरूच रावपाक न्हय पूण अदीक आनी अदीक खोलायेन आमचें जिवीत ताच्या एकवटान जियोवच्याक.
आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावचे राज आमकां येवं तुझें राय सुरका जाता तुशी संस्कारान जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काणयेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वीस पोच ठाय सावस्रा मदन सुदैव चुपूत जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वीस पोच ठाय सा ओस्त्रा मदन सुदैव चुपूत जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वीस पोच ठाय सा ओस्त्रा मदन सुदैव चुपूत जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काळ आमेन पांच संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता लूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चोड उपुरबायचे सर्वेस पोत तुजे सोबे आसा आमच्या बापा सुरंगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काणयेत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरी कृपेन बोलले सरीस पोच येता दिसता वस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी कृपेन बोलले सरीस पोच येता दिसता वस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी कृपेन बोलले सरीस पोच येता दिसता वस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी कृपेन बोलले सरीस पोच येता दिसता वस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी कृपेन बोलले सरीस पोच येता दिसता वस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी कृपेन बोलले सरीस पोच येता दिसता वस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी कृपेन बोलले सरीस पोच येता दिसता वस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी कृपेन बोलले सरीस पोच येता दिसता वस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी कृपेन बोलले सरीस पोच येता दिसता वस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरी कृपेन बोलले सरीस पोच येता दिसता वस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापा पुत्रा आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काळ आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां निवाराच्या वर सोडा चड गरज दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता लूक 1:41-42 एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें चेकुस्वांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें वस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ
आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे रायस आमकां येव, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जाव. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगत बरे देवाची माई आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगत बरे देवाची माई आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगत बरे देवाची माई आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगत बरे देवाची माई आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगवंत बरे देवाची माई आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगत बरे देवाची माई आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगत बरे देवाची माई आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगत बरे देवाची माई आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगत बरे देवाची माई आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भगत बरे देवाची माई आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भगोस आमकां पातकां दिवार आमकां उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या भोव करून चड गरज आसलोल्या. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. पयल्या नोकरान दुर्बळपणान जेजू जल्मता ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगोडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे थंय आसा, ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भगत बरे देवाची माई आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे थंय आसा, ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भगत बरे देवाची माई आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे थंय आसा, ऑस्ट्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भगत बरे देवाची माई आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे थंय आसा,
अस्त्रेमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज्य येजो भगत बरे देवाची माई आम्हा प्यांक विनंती कर आता आणि आमच्या मंजोळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुझे था आसा अस्त्रेमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज्य येजो भगत बरे देवाची माई आम्हा प्यांक विनंती कर आता आणि आमच्या मंजोळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे था आसा अस्त्रेमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज्य येजो भगत बरे देवाची माई आम्हा प्यांक विनंती कर आता आणि आमच्या मंजोळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे था आसा अस्त्रेमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज्य येजो भगत बरे देवाची माई आम्हा प्यांक विनंती कर आता आणि आमच्या मंजोळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे था आसा अस्त्रेमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज्य येजो भगत बरे देवाची माई आम्हा प्यांक विनंती कर आता आणि आमच्या मंजोळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे था आसा अस्त्रेमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज्य येजो भगत बरे देवाची माई आम्हा प्यांक विनंती कर आता आणि आमच्या मंजोळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे था आसा अस्त्रेमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज्य येजो भगत बरे देवाची माई आम्हा प्यांक विनंती कर आता आणि आमच्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक O mujahaja Jesu, bugosapka आमची बातका, निवारण कराच्या उजंतली, वो सरदार सगळ्या आत्म्या, वो करून रोज असलेल्यांक. R31 घेऊया. चौथो ऑर्काचो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइसेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योजना समर्पूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमचे बापा तू सर्वेसार तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे थंय आसा दुसऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येजो वायंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे थंय आसा दुसऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येजो वायंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे थंय आसा दुसऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येजो वायंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे थंय आसा दुसऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येजो वायंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे थंय आसा दुसऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येजो वायंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे थंय आसा दुसऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येजो वायंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे थंय आसा दुसऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येजो वायंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान
मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझ्या तायेसा स्ट्रेंबितो तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझ्या तायेसा स्ट्रेंबितो तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझ्या तायेसा स्ट्रेंबितो तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस नाका आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली ओ स्वर्गार सगळ्या आत्म्याक भोव करून स्वर्गराज आसलेल्या 5वो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपम ले श्रेष्ठ पो तुझे ताय साव उस्तरां मदें सदो आनी सदो विजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपम ले श्रेष्ठ पो तुझे ताय साव उस्तरां मदें सदो आनी सदो विजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपम ले श्रेष्ठ पो तुझे ताय साव उस्तरां मदें सदो आनी सदो विजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपम ले श्रेष्ठ पो तुझे ताय साव उस्तरां मदें सदो आनी सदो विजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपम ले श्रेष्ठ पो तुझे ताय साव उस्तरां मदें सदो आनी सदो विजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपम ले श्रेष्ठ पो तुझे ताय साव उस्तरां मदें सदो आनी सदो विजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपम ले श्रेष्ठ पो तुझे ताय साव उस्तरां मदें सदो आनी सदो विजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपम ले श्रेष्ठ पो तुझे ताय साव उस्तरां मदें सदो आनी सदो विजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपम ले श्रेष्ठ पो तुझे ताय साव उस्तरां मदें सदो आनी सदो विजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपम ले श्रेष्ठ पो तुझे ताय साव उस्तरां मदें सदो आनी सदो विजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वो स्वर्गार सगळ्या आत्म्याक भोव करून स्वर्गराज आसलोल्या. T23 पान 214 पयलो कडवो घेवया. मोगाला
उजवाडाचें मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान मात्यू 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें उचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात सर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या अप्पा सुर्गीच्या नांव पवित्र चुराय सामकायो तुजी कशी स्वर्गांत तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बले सुरेश पोच सावस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदयचो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बले सुरेश पोच सावस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदयचो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बले सुरेश पोच सावस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदयचो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बले सुरेश पोच सावस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदयचो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बले सुरेश पोच सावस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदयचो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बले सुरेश पोच सावस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदयचो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बले सुरेश पोच सावस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदयचो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बले सुरेश पोच सावस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदयचो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बले सुरेश पोच सावस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदयचो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बले सुरेश पोच सावस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदयचो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पापताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांती वो सगळा सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलोल्या. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लोग्न वस्र्यांत जेजूची आप परगोटणी जो हांव 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें अस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं दरेकान 4-6 कळशे जाताले. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरेत कृपेन भरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेत कृपेन भरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेत कृपेन भरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा
उस्तोऱ्यां भितर सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कुरपेन बलले सरेस्व तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कुरपेन बलले सरेस्व तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कुरपेन बलले सरेस्व तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कुरपेन बलले सरेस्व तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कुरपेन बलले सरेस्व तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कुरपेन बलले सरेस्व तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कुरपेन बलले सरेस्व तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्यां भितर सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मनोज बापाक आनी पुतराक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगस आमची पातकां निवार आमकां मरणाच्या उज्यांतली ओ स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक बोगोरो चड गरज असलेल्यांक तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरकोटणी मार्कू 1:14-15. जुवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें पोरकोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कुरपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नोमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेत पोर तुझे सवे आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला नोमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेत पोर तुझे सवे आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला नोमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेत पोर तुझे सवे आसा उस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमची पातका निवारा आनी कोणाच्या उजाडांनी वो सरकार सगळ्या ओल्या वो करून चोर गरज असलेल्या गरज असलेल्या चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर मार्कू लूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना तिचे मुखामोळेचें रूप बदललें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राय समका येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगूत आनी आनी आमकां तायनी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगवंती मरिये देवाची देवाची माई पापी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापी विनंती कर आता आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेला नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आनी आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. हो म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवारा पांय घराच्या उजाडांतली वर सरकार सगळ्यांक रोग करून चड गरज असलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापने ल्यूक 22:19-20 जेजून उणो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करात. हें म्हजें रगत हांवें तें तुमचे पासत वारोवचें आसा. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी
आनी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक चुकलेल्यांक बक्षिता बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणे पडूंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवन मरे देवाचे माई आम्हा पापी खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवन मरे देवाचे माई आम्हा पापी खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूज्य येसू. देवाचे माई आम्हा पापी खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवन मरे देवाचे माई आम्हा पापी खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवन मरे देवाचे माई आम्हा पापी खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवन मरे देवाचे माई आम्हा पापी खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवन मरे देवाचे माई आम्हा पापी खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवन मरे देवाचे माई आम्हा पापी खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवन मरे देवाचे माई आम्हा पापी खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूज्य येसू. भगवंती मरे देवाचे मरे माई देवाचे आम्हा माई पापी खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवारण कांयपणांतल्या वशांतली ओ सरकार सगळ्या आत्म्या ओ करू चड गरज आसलेल्या T23 दुसरो कडवो घेवया. तुझे विस्मित माये ओरड्या दिसले गोरी परवा लागल्या उलोयली तू फोडा कोतकोत्या संसार कोण कोणा तुझ्या दिसल्या बामाये यो पांच दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर आंकवार गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22:40-4 ते 40:5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटल्या रोगताचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तोच शिश्यां सुशेन उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं
तुझे रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपतो गिरायक आमकां दी आनी आनी आमी आमचे आमचे चुकल्यांक चुकल्यांक बोशिता तशी आमची आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारण मेळो नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाची माई आम्हा खातीर कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाची माई आम्हा खातीर कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाची माई आम्हा खातीर कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाची माई आम्हा खातीर कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाची माई आम्हा खातीर कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाची माई आम्हा खातीर कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाची माई आम्हा खातीर कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाची माई आम्हा खातीर कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाची माई आम्हा खातीर कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाची माई आम्हा खातीर कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोसाकाची पातकां निवारणकायपणांतल्या औषधांनी ओ सगळ्या ओरम्या बोकोरो चोरगोरस आसलेल्या दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कुऱ्यो करतात जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जर बोंड मारूंक लायले आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंत बरे देवाची माई आम्हा खातीर कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंत बरे देवाची माई आम्हा खातीर कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंत बरे देवाची माई आम्हा खातीर कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंत बरे देवाची माई आम्हा खातीर कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंत बरे देवाची माई आम्हा खातीर कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता
स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू Bagiente Maria devace mai, amapia katir notikor, atani amcha manacha velarame. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू Bagiente Maria devace mai, amapia katir notikor, atani amcha manacha velarame. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू Bagiente Maria devace mai, amapia katir notikor, atani amcha manacha velarame. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू Bagiente Maria devace mai, amapia katir notikor, atani amcha manacha velarame. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू Bagiente Maria devace mai, amapia katir notikor, atani amcha manacha velarame. आनंद बापाक आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या Adi ata ni sada sadang kalame. O moja mogacha Jesu, bogosam kam shipatka, nivaram kain konatla ujantli, wo sarga sogल्या otmia, bo kurut sorgoros asleल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27, 28 ते 29. तेन्ना राजपालेच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पोलतूण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटे तांबडे लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बॉडी दिली. ताच्या मुखार दिमे मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांच्या राजा नोमान तुका. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सळार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तालीम पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता श्राया भितर तूंच देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. Bagiente Maria devace mai, amapia katir notikor, atani amcha manacha velarame. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता श्राया भितर तूंच देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. Bagiente Maria devace mai, amapia katir notikor, atani amcha manacha velarame. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता श्राया भितर तूंच देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. Bagiente Maria devace mai, amapia katir notikor, atani amcha manacha velarame. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता श्राया भितर तूंच देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. Bagiente Maria devace mai, amapia katir notikor, atani amcha manacha velarame. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता श्राया भितर तूंच देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. Bagiente Maria devace mai, amapia katir notikor, atani amcha manacha velarame. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता श्राया भितर तूंच देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. Bagiente Maria devace mai, amapia katir notikor, atani amcha manacha velarame. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता श्राया भितर तूंच देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. Bagiente Maria devace mai, amapia katir notikor, atani amcha manacha velarame. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता श्राया भितर तूंच देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. Bagiente Maria devace mai, amapia katir notikor, atani amcha manacha velarame. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता श्राया भितर तूंच देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. Bagiente Maria devace mai, amapia katir notikor, atani amcha manacha velarame. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता श्राया भितर तूंच देव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. Bagiente Maria devace mai, amapia katir notikor, atani amcha manacha velarame. आनंद बापा आनी पुता आनी स्मिता संता Adi ata ni sada sadang kalame.
ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकपणांतल्या उज्यांतली ओ सरकार सगळ्या ओतम्यांक ओ करूं चोर गरज आसलेल्या चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांदार खुरीस दितात जुवांव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून गोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा आमचे बाबा स्वर्गीय तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपटो इकराय सैस आमकां दी आनी आमी आमचे केल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां घालीन पडोवंक दिवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताई आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगेंती बरे देवाची माई आमापिया खातीर नतिखोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताई आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगेंती बरे देवाची माई आमापिया खातीर नतिखोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताई आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगेंती बरे देवाची माई आमापिया खातीर नतिखोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताई आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगेंती बरे देवाची माई आमापिया खातीर नतिखोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताई आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगेंती बरे देवाची माई आमापिया खातीर नतिखोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताई आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगेंती बरे देवाची माई आमापिया खातीर नतिखोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताई आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगेंती बरे देवाची माई आमापिया खातीर नतिखोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताई आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगेंती बरे देवाची माई आमापिया खातीर नतिखोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताई आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगेंती बरे देवाची माई आमापिया खातीर नतिखोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताई आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगेंती बरे देवाची माई आमापिया खातीर नतिखोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकपणांतल्या उज्यांतली ओ सरकार सगळ्या ओतम्यांक बो करूं चोर गरज आसलेल्या पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो ओत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गार जाता तशी तू संवसारांत जावन आमचो दिसपटो इकराय सैस आमकां दी आनी आमी आमचे केल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां घालीन पडोवंक दिवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बरले समी तुजे सांगाता श्राम ते तू सदैव आणि सदैव फोडचे गोष्टी जेजू भगेंती बरे देवाची माई आमापिया खातीर नतिखोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले समी तुजे सांगाता श्राम ते तू सदैव आणि सदैव फोडचे गोष्टी जेजू भगेंती बरे देवाची माई आमापिया खातीर नतिखोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार
नमान बरे कृपेम बरले समी तुझे संगाता श्राम ते तू सदैव आणि सदैव फोडजे कुशचे जेजो Bagay Bagyon bari Maria devache Devati mai, Mai, amapya katir Amapapya nutikor, atani amcha manacha velarame. Velaramen. नमान बरे कृपेम बरले समी तुझे संगाता श्राम ते तू सदैव आणि सदैव फोडजे कुशचे जेजो Bagay Bagyon bari Maria devache Devati mai, Mai, amapya katir nutikor, atani amcha manacha velarame. Velaramen. नमान बरे कृपेम बरले समी तुझे संगाता श्राम ते तू सदैव आणि सदैव फोडजे कुशचे जेजो Bagay bari devache Devati mai, Mai, amapya katir nutikor, atani amcha manacha velarame. Velaramen. नमान बरे कृपेम बरले समी तुझे संगाता श्राम ते तू सदैव आणि सदैव फोडजे कुशचे जेजो Bagay bari devache Devati mai, Mai, amapya katir nutikor, atani amcha manacha velarame. Velaramen. नमान बरे कृपेम बरले समी तुझे संगाता श्राम ते तू सदैव आणि सदैव फोडजे कुशचे जेजो Bagay bari devache mai, amapya katir nutikor, atani amcha manacha velarame. नमान बरे कृपेम बरले समी तुझे संगाता श्राम ते तू सदैव आणि सदैव फोडजे कुशचे जेजो Bagay bari devache mai, amapya katir nutikor, atani amcha manacha velarame. Velaramen. नमान बरे कृपेम बरले समी तुझे संगाता श्राम ते तू सदैव आणि सदैव फोडजे कुशचे जेजो Bagay bari devache mai, amapya katir nutikor, atani amcha manacha velarame. Velaramen. नमान बरे कृपेम बरले समी तुझे संगाता श्राम ते तू सदैव आणि सदैव फोडजे कुशचे जेजो Bagay bari devache mai, amapya katir nutikor, atani amcha manacha velarame. Velaramen. आणि पिता संता Adi ata ani sada kalame. O moja mogacha Jesu, bugosam kam chi patka, nivaram kain ponantल्या उजांतली, वो सरका सगळ्या ओतम्यांक, बो करो चोर गरज असलेल्या. T23 तिसरो कडवो घेऊया आम्ही. पांच ओरकाचे मिस्तेर, पयलो ओरकाचो मिस्तेर आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात. खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो, तो हांगा ना. ताका दवरली ती स्वात पळयात. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी जशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक भोगशिता, तशें आमची पातकां भोगूच, आनी आमकां दायनी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन लय सरस्पो तुजे टेंसा उस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य जेजू. Bagay bari देवाचे माई, आमच्या पापी विनोदी कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन लय सरस्पो तुजे टेंसा उस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य जेजू. भगवान मरे देवाचे माई, आमच्या पापी विनोदी कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमन मरे कृपेन लय श्रेष्ठ पोचुटीने सा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य येजू Bagaimana beri dewaci Dewaci mai, mai, ama pihak hati Tikur, atani amca menaca Nacha belarame. Belaramen, नमन मरे कृपेन लय श्रेष्ठ पोचुटीने सा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य येजू Bagaimana beri dewaci Dewaci mai, mai, ama pihak hati Tikur, atani amca menaca belarame. Belaramen, नमन मरे कृपेन लय श्रेष्ठ पोचुटीने सा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य येजू Bagaimana beri dewaci mai, ama pihak hati Tikur, atani amca menaca belarame. Belaramen, नमन मरे कृपेन लय श्रेष्ठ पोचुटीने सा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य येजू Bagaimana Dewaci mai, ama pihak hati Tikur, atani amca menaca belarame. नमन मरे कृपेन लय श्रेष्ठ पोचुटीने सा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य येजू Bagaimana beri dewaci mai, ama pihak hati Tikur, atani amca menaca belarame. Belaramen, नमन मरे कृपेन लय श्रेष्ठ पोचुटीने सा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य येजू Bagaimana beri dewaci mai, ama pihak hati Tikur, atani amca menaca belarame. Belaramen, नमन मरे कृपेन लय श्रेष्ठ पोचुटीने सा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य येजू Bagaimana beri dewaci mai, mai, ama pihak hati Tikur, atani amca menaca belarame. Belaramen, नमन मरे कृपेन लय श्रेष्ठ पोचुटीने सा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य येजू Bagaimana beri dewaci mai, ama pihak hati Tikur, atani amca menaca belarame. Belaramen, बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या Adi atani sedang kalame. O moja mogacha Jesu, bogosam kam cipatka, niwaram kain panatल्या ujantli, वर सरका सगळ्या आत्म्या, बोकुरुत स्वर्गरस असलेल्या. दुसरो ओरकाचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19 आनी सोमयांचे जून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमचे बापा तू स्वर्गार आहा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, स्वर्गात जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सुमिया देव तुजताय हा उस्त्रम बितो तू सदो आणि सुदो सुदो फॉल जेजू बगेत बरे देवाची माई आम्हा पाखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळारामेन. नमान मरे कृपेन बलले सुमिया देव तुजताय हा उस्त्रम बितो तू सदो आणि सुदो सुदो फॉल जेजू बगेत बरे देवाची माई आम्हा पाखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळारामेन. नमान मरे कृपेन बलले सुमिया देव तुजताय हा उस्त्रम बितो तू सदो आणि सुदो सुदो फॉल जेजू बगेत बरे देवाची माई आम्हा पाखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळारामेन. नमान मरे कृपेन बलले सुमिया देव तुजताय हा उस्त्रम बितो तू सदो आणि सुदो सुदो फॉल जेजू भाग्यवान मरे देवाची माई आम्हा पाखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळारामेन. नमान मरे कृपेन बलले सुमिया देव तुजताय हा उस्त्रम बितो तू सदो आणि सुदो सुदो फॉल जेजू बगेत बरे देवाची माई आम्हा पाखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळारामेन. नमान मरे कृपेन बलले सुमिया देव तुजताय हा उस्त्रम बितो तू सदो आणि सुदो सुदो फॉल जेजू बगेत बरे देवाची माई आम्हा आम्हा पाखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळारामेन. नमान मरे कृपेन बलले सुमिया देव तुजताय हा उस्त्रम बितो तू सदो आणि सुदो सुदो फॉल जेजू बगेत बरे देवाची माई आम्हा पाखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळारामेन. नमान मरे कृपेन बलले सुमिया देव तुजताय हा उस्त्रम बितो तू सदो आणि सुदो सुदो फॉल जेजू बगेत बरे देवाची माई आम्हा पाखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळारामेन. नमान मरे कृपेन बलले सुमिया देव तुजताय हा उस्त्रम बितो तू सदो आणि सुदो सुदो फॉल जेजू बगेत बरे देवाची माई आम्हा पाखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळारामेन. वेळारामेन. नमान मरे कृपेन बलले सुमिया देव तुजताय हा
उस्त्र्यां भितर तूं सोदो आनी सोदोचो फळ जेजू Baghetti Marie devaci mai, Ama ama piangati papiangati unati unatikur, Atani amcha manacha Raja velara velaramen, Unod Bapa ni Putra ni Sprinta Santa Adiata ni sada sada kalamen Umocha mogacha Jesu Bogo samkam chipatka Nivaram kai panatla ujantli Wo sarkar sogleotmyang Wo kurut sorgoras aslelia Tisro orkaco mister जेजून बसायलेलो पवित्रोत्मो पन्नासव्या दिसा पयली पवित्र सुबेचे देंवता धर्म दुतांचो इतिहास 2:2 अवचितूच झणझणीत वारे सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें घर भरलें आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जा तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा Amso dispotoi Graça graça Adamkandi, Ani Ami amche Tukloliang Buksitão, Toshi Toshi amcha Patkam Bogus, Ani Ami amka Taini tayo Purung purung Diunaka, Purwaitati Purwaitanti amka Amka niwara Nivar, नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या तायांसा अस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझा पुजेसू Baghetti Bhagwan Maria Maria devaci Devaci mai Mai, Ama Papiangati Vinatikur, Atani Amcha Morvacha Velaramen, नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या तायांसा अस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझा पुजेसू Baghetti Maria devaci mai Ama piakati notikor Atani amcha manacha velaramen Velaramen, नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या तायांसा अस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझा पुजेसू Baghetti Bhagwan Maria Maria devaci Devaci mai Mai, Ama Ama piakati Papiangati notikor Vinatikur, Atani Atani amcha Amcha manacha Morvacha velaramen Velaramen, नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या तायांसा अस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझा पुजेसू Baghetti Bhagwan Maria Maria devaci Devaci mai Mai, Ama Ama piakati Papiangati notikor Vinatikur, Atani Atani amcha manacha Amcha Morvacha velaramen Velaramen, नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या तायांसा अस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझा पुजेसू Baghetti Maria Bhagwan Maria devaci Devaci mai Mai, Ama Ama piakati Papiangati notikor Vinatikur, Atani amcha Atani manacha Amcha velaramen Morvacha Velaramen, नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या तायांसा अस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझा पुजेसू Baghetti Bhagwan Maria Maria devaci Devaci mai Mai, Ama Ama piakati Papiangati notikor Vinatikur, Atani Atani amcha Amcha manacha Morvacha velaramen Velaramen, नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या तायांसा अस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझा पुजेसू Baghetti Maria Bhagwan Maria devaci Devaci mai Mai, Ama Ama piakati Papiangati notikor Vinatikur, Atani amcha Atani manacha Amcha Morvacha velaramen Velaramen, नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या तायांसा अस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझा पुजेसू Baghetti Bhagwan Maria Maria devaci Devaci mai Mai, Ama Ama piakati Papiangati notikor Vinatikur, Atani amcha Atani manacha Amcha Morvacha velaramen Velaramen, नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या तायांसा अस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझा पुजेसू Baghetti Bhagwan Maria Maria devaci Devaci mai Mai, Ama piakati Ama Papiangati notikor Vinatikur, Atani amcha manacha velaramen Morvacha Velaramen, नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या तायांसा अस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझा पुजेसू Baghetti Maria Bhagwan Maria devaci Devaci mai Mai, Ama Ama piakati Papiangati notikor Vinatikur, Atani Atani amcha Amcha manacha Morvacha velaramen Velaramen, महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या Adiata ni sada sada kalamen Umocha mogacha Jesu Bogo samkam chipatka Nivaram kai panatla ujantli Wo sarkar sogल्या otmyang Bo kurut sorgoras aslelia चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारियेक देव कुडी ओतम्या सयत सरकार व्हरता जुडी 13:18 म्हजे तुवें संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकांदी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक भोगचितांव तशी आमची पातकां भोगूच आनी आमकां तायणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा अस्तेरेमध्ये तू सोधप आणि सोधप तुझे पूत जेशू Baghetti Maria Maria Devaci devaci Mai, Ama Ama piakati Papiangati notikor Vinatikur, Atani amcha manacha velaramen मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा अस्तेरेमध्ये तू सोधप
आणि सदैव तुझे पूत येशू Bagente bere Bagyon devache Marie mai. Devache Mai, Ama Ama piyakati Papiyangati vinoti Vinoti Kor, Atani amcha manacha Manacha velarame. Velaramen, नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे तायसा तेरे मोदे तू सदैव आणि सदैव तुझे पूत येशू Bagente bere Bagyon devache Marie mai. Devache Mai, Ama Ama piyakati vinoti Papiyangati kor. Vinoti Kor, Atani amcha manacha velarame. Velaramen, नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे तायसा तेरे मोदे तू सदैव आणि सदैव तुझे पूत येशू Bagente bere Bagyon Marie devache Devache mai. Mai, Ama Ama piyakati vinoti Papiyangati kor. Vinoti Kor, Atani amcha manacha velarame. Velaramen, नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे तायसा तेरे मोदे तू सदैव आणि सदैव तुझे पूत येशू Bagente Bagyon bere Marie devache Devache mai. Mai, Ama Ama piyakati Papiyangati vinoti Vinoti Kor, Atani amcha manacha velarame. Velaramen, नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे तायसा तेरे मोदे तू सदैव आणि सदैव तुझे पूत येशू Bagente Bagyon bere Marie devache Devache mai. Mai, Ama Ama piyakati Papiyangati vinoti Vinoti Kor, Atani amcha manacha velarame. Velaramen, नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे तायसा तेरे मोदे तू सदैव आणि सदैव तुझे पूत येशू Bagente bere Bagyon devache Marie mai. Devache Mai, Ama Ama piyakati Papiyangati vinoti Vinoti Kor, Atani amcha manacha velarame. Velaramen, नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे तायसा तेरे मोदे तू सदैव आणि सदैव तुझे पूत येशू Bagente bere devache mai. Mai, Ama piyakati Papiyangati vinoti Vinoti Kor, Atani amcha manacha velarame. Velaramen, नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे तायसा तेरे मोदे तू सदैव आणि सदैव तुझे पूत येशू Bagyon Marie Devache Mai, Ama Ama piyakati Papiyangati vinoti Vinoti Kor, Atani amcha manacha velarame. Velaramen, नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे तायसा तेरे मोदे तू सदैव आणि सदैव तुझे पूत येशू Bagente bere devache Devache mai. Mai, Ama piyakati vinoti Atani amcha manacha velarame. Velaramen, महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात Adi आता आणि सदा सदा काल amen. O moja mogacha Jesu, bogos amci patka, nivaranka impunatल्या उजांतली, वर सरका सगळ्या ओतम्या, बोकरून चोरगोरज असलेल्या. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर मांकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल चे पांयान थोडा आसलो चोंद्रीम आनी चे माथ्यार 12 नोकेत्रांचो मुकुट आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो एक रायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तोऱ्या मोदे तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू बगेचे बरे देवाचे माई, आम्हा पापियांखाती विनोदी कोर, आता आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तोऱ्या मोदे तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू बगेचे बरे बरे देवाचे माई, आम्हा पापियांखाती विनोदी कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तोऱ्या मोदे तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू बगेचे बरे देवाचे देवाचे माई, आम्हा पापियांखाती विनोदी कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तोऱ्या मोदे तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू बगेचे बरे देवाचे माई, माई आम्हा पापियांखाती विनोदी कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तोऱ्या मोदे तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू बगेचे बरे देवाचे माई आम्हा पापियांखाती विनोदी कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तोऱ्या मोदे तू सदो आणि सदो
सदो तुझा पूज जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा खातीर नतिकोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा खातीर नतिकोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा खातीर नतिकोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा खातीर नतिकोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय साव स्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा खातीर नतिकोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमपणांतल्या उज्यांतली व स्वर्गाक सगल्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. थोडी घडयो आमी ओगेपणांत रावया. ह्या मागण्याचो परिणाम आमचेर जालोलो आसा, ताका लागून आमी देवाक दिनवासया आनी न्हयच आमचेर पूण आमकां लागून कितल्याशा आमच्या भावा भयणींचेर ह्या संवसारांत जियेतल्यांचेर चड करून गरज आसलेल्यांचेरूय ताणें काकलूत आनी दया आनी पेकोवणी दिलेली आसा. नोमान राणये नमान राणे काकुतीचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आनी बरमासो आमी पदेशी बाळगां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या गुणान सुस्कार सोडून रुदन करून माय तुका प्रार्थना. आमचे दयाशिरातीनी तुझी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाले आनी मोगाळ दुलो बांकवार मारये. या पद्दसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भगवंत देवाचे माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला त्या आमच्या मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भगवंती आंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेलें आसा ताची देख घेवची आनी बसयलेलें आसा तें आमकां मेळोवचें कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर ए गोबो कोणवाडे आंकवार मारये. केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपांत. मागतेल्यांक तुजी मदत आनी सोदतेल्यांक तुजो आदार तुवें आलासरो दिनासतना उरलो म्हणून. पातयेवन ह्या बोरवांचेर हांव येता तुजे विंगेंत हे आंकवारी म्हजे माये. हांव येता तुजे सरशी तुजे मुखार उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखीवंत. हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्याची पूण दयेन आयकून घे म्हजे मागणे आनी सुफळ तें कोर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले लांगवीक सापुर्णेचेर ताणें दिश्ट घाली. होय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केली ताणें. सर्व मनीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेची पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोतल्यांक दुस्पटा येता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इणवारक्यांक खूंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोदता. क्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामान तांच्या सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. R35 घेवया.
संसाराक इतल्या व्हडत्या सासणागी नवमान घोरता सोडून दिवन आद्यो रीती सेवादोर नवो दोरता सोयमाचे विषय आमचे घुसपटा गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बावार सोय पडते विषय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या सोय दिवोन पुताक राजा मुरगोडून काळजान तोडान बंदुया वाकाणुया उसोल्या तांचे मोदगो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खाते पोणान मागदिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सोर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वरांचो उणो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास करून दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र कुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं ताबणासणाच्या सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान